Dobro jutro! Vodeći vas kroz vežbe često pominjem energiju, buđenje energije, pokretanje energije i sve to u cilju popravljanja naše vibracije. Svi želimo da se osjećamo dobro. Jedan od odličnih načina za popravljanje naše vibracije jeste zahvalnost. Stavljamo akcenat, odnosno poentiramo na ono što je lepo, na ono što imamo, a ne na ono što nemamo. I upravo to ćemo raditi danas. Dovoljno je da svakog dana provedemo bar nekoliko trenutaka posvećivanja pažnje, odnosno akcentovanja na onom što je lepo i popravit ćemo raspoloženje i sopstvenu vibraciju. Pripremite se i vežbajte sa mnom. Sedite u bilo koji udoban položaj, poravnajte leđa, vrati u produžetku kičmenog stuba, zatvorite oči. Prebacujemo pažnju na udah i izdah. Osvestite dah. Počet ćemo polako sa opažanjem, odnosno sa zahvaljivanjem za ono što je ovde, u nama i u našem okruženju. Hajde za početak da ispratimo udah i izdah. Produženi udah. Možemo kratko da zadržimo. Produženi izdah. I možemo odmah da se zahvalimo za to što dišemo. Zatim prebacite pažnju na prostor u kome se nalazite. Ako je to vaš dom, vaša soba, zahvalite se na toplini vašeg doma. Ako ste popili svoju jutarnju kafu, zahvalite se za vašu jutarnju kafu, za vaših 5 minuta. Jednostavno nastavite par trenutaka da opažate te jednostavne stvari koje vas okružuju, koje su sada prisutne. Ako ste imali lep san, ako ste se probudili odmorni, eto još jednog razloga za zahvalnost. Jednostavno opažamo sve ono što je lepo sada i ovde, trenutno. I možemo da nastavimo sa budnim praćenjem daha. Polako ćemo da pokrenemo telo. Idemo sa narednim udahom da povučemo ramena pozadi, grudi napred. Težimo da ramena guramo na dole. To je bio udah, izdah. Brada na ključnu kost. Pogrbim se maksimalno. I udah. Izdah. Pokrećemo polako energiju u našem telu. Spajamo dah i pokret. Kada se uvijam je izdah. Kada idem napred. Udah. Potpuno stopljeni. Sa dahom i pokretom možete raditi sopstvenim ritmom. Ako želite, možete ubrzati ritam pokreta i daha. Možda će to prijati. Podsjećam da je cilj osluškivanje sopstvenog tela i to je ono što zapravo radimo vežbajući. Osluškujemo i radimo ono što nam prija. Hajmo da smestimo levu podlakticu. Udah, podignemo desnu ruku, ona slobodno pada, opustimo se, dišemo, pažnja na dah. Skenirajte svoje telo, osvestite kako se osjećate danas. Ako negde u telu osetimo nekakvu napetost, usmerimo izdah kroz taj deo tela, opuštamo se. I hajmo polako da se premestimo na drugu stranu. Ovog puta leva ruka ide preko glave. Istežemo celu levu stranu tela i
dišemo. Blaženi osmeh na licu je uvek dobrodošao. I opuštamo mišiće lica. Ne trebaju nam bore. Vežbamo da budemo svesni svakog pa i najmanjeg mišića lica. Dišemo i polako se vraćamo na centar. Hajmo polako da se prebacimo na kolena i dlanove. I odavde sa narednim udahom zauzimamo položaj pas koji gleda dole. Rastojanje između stopala je dužina jednog stopala. Pritiskam dlanovima podlogu. Uz udah pritisak dlanovima. Ravnam leđa. Uvučen stomak, aktivan stomak. Slobodno možete raditi savijenih kolena. Možda će to više prijati. Dakle, uz udah je aktivan položaj. Dišemo. I hajmo da spustimo kolena na podlogu. Sednemo na pete. Otvorimo kolena na stranu. Možete da uzmete i neki jastuk. Ako ga imate, ćebence također. I polako legnemo preko jastuka. Opružimo ruke, istužimo kičmeni stup. Glava može na stranu ako smo legli na jastuk. Ili može čelo ako nismo uzeli jastuk, čelo na podlogu. Ili može čelo na podlogu ako ne koristimo jastuk. Idemo jedan produženi oslobađajući izdah. Osjetite podlogu ispod vas. Osjetite da u svakom trenutku imate oslonac. Kako sada u ovom trenutku, tako i oslonac u životu. I pažnja na dah. Svesni čvrstog oslonca. Kako sada u ovom trenutku, oslonca koji nam pruža čvrsta podloga ispod nas, tako i oslonca koji imamo u svakodnevnici. Dobro je da budemo svesni toga da nas uvek neko ili nešto podržava u životu. I možemo polako da se uspravimo, dlan po dlan, da odložimo jastuk ako smo ga koristili. Oslonimo se na dlanove kolena, naredni udah, pas koji gleda dole, možemo raditi savijenim kolenima. Uz udah, pritisak dlanovima, ravnam leđa, izdužujem kičmeni stup. Stomak je aktivan, uvučen i naredni udah iskoračimo desnom nogom, lijevo koleno ide na podlogu. Ovdje možemo da uzmemo neku knjigu, nekakav čvrst oslonac koji imamo, stavimo lijevi dlan na njega. Desnim dlanom ćemo da poguramo desno koleno, onoliko koliko prija. Ovdje kada poguramo koleno, istovremeno možemo da se zarotiramo u kičmenom stubu onoliko koliko prija. Doziram položaj, tako da mi bude prijatno, dišem. Vraćam se na centar, desni dlan na podlogu. Hajmo da promenimo stranu. Naredni udah, pas dole sa savijenim kolenima, dva produžena udaha i izdaha u ovom položaju. Aktivan položaj, pritisak dlanovima, ravnam leđa, uvučen stomak. Izdah, sve popustimo. Još jedan udah, izdah. I naredni udah ide levo stopalo, desno koleno je na podlozi. Uzimamo nekakav čvrst oslonac, ako nam je potrebno, može i desni dlan na podlogu. I oslonimo se desnim dlanom, lijevi dlan, pritisak lijevog kolena, onoliko koliko prija. I možemo da se zarotiramo u kičmenom stubu. Pažnja na dah.
I uvek usmeravam izdah tamo gde osjećam da nešto zateže, tamo gde je možda neka blaga bol posle spavanja. Izdah ima prirodnu osobinu da oslobađa, relaksira, otklanja bol i zato učimo da svesno koristimo izdah. Hajmo polako da se vratimo na centar, da vratimo koleno uz koleno, sednemo na pete, otvorimo kolena, uzmemo ponovo jastuk i zauzmemo položaj deteta. Produženi, oslobađajući izdah. I ponovo osvestimo čvrst oslonac ispod nas. Stabilni smo, sigurni. I također se možemo i zahvaliti za ovaj čvrst oslonac. I ostanite u ovom položaju koliko god vam je prijatno, a moja zahvalnost danas ide vama. Hvala na pažnji, sutra u istom terminu vežbamo i dišemo zajedno. Pozdrav!